Ngai mahuru, tēnā koutou katoa. He pānui kei te haere hoa mā, nā runga i te tūmanako o te wānanga o te roa ki te whakahāngai i a mahuru Māori, ki te maramataka Māori, kua tai mai taku tino hoa arangi mā tāmua ki te kōrero ki a koutou. Tēnā koe hoa paraone, o tira tēnā koutou katoa. So, the Māori lunar calendar, or the maramataka, is different to the Western Gregorian solar calendar that we follow. Presently, we follow a system that talks about the months of January, February, March, all the way through to December. And Mahuru Māori has been connected to the month of September. However, if we follow a traditional lunar calendar system, Mahuru is actually a different period of time. So it begins with the new moon of Whiro. This year is happening on the 7th of September, and it ends with Mutu Whenua, which this year will be the 6th of October. So by using our traditional maramataka Māori, we are actually able to focus in on mahuru reo Māori, kia hāngai te kaupapa, kia mahuru e ai ki tā te Māori titiro. Tēnā koutou katoa. Nō reira ngai mahuru Māori, ko tātou tērā. Atu i te tuawhitu o Hepetema ki te tuono o Oketopa. So from the Whiro lunar phase of Mahuru to the Mutu Whenua lunar phase of Mahuru. Mahuru Māori. Me kite. Me rongo. Me kōrero.